U svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije 6. decembra održan je solistički koncert Aleksandre Radenković, vanrednog profesora na katedri za klavir na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Na programu su bila dela Šumana i Šopena, dva najznačajnija predstavnika muzičkog romantizma. Standardno već svake godine spremim nov program i odsviram na solističkim koncertima svojim u Srbiji. Pre ovog koncerta sam svirala u Beogradu, u galeriji Arget, u galeriji Kolarce i u Kruševačkom pozorištu. A što se tiče koncepcije programa, ja sam svirajući po Srbiji videla da publika najviše uživa u muzici Šopena, tako da ja Šopena uvek imam u programu. I večera sam svirala dva nokturna i njegovu baladu, a uz Šopena i Šumanovu čuvenu Krajzlerijanu, to je klavirski ciklus, jedno od najpoznatijih Šumanovih dela, koji je Šuman posvetio Šopenu. Tako da je to bio način na koji sam povezala ovu dvojicu romantičara.